Biyag ti tao. Rita, huyuga ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am Ije Airport inton bigat. Di ka sumuro? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manan dagiti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod. Tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro ta kin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang ti makatawan, Ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wen, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa Ami. Dumagasta iti may sa restaurant. Ato iti kutsara kan tinidor mo, Ami. Ti imak, Sir. Apay pinatpatan niyo. Nagpintas ka, Ami. Kasta unay ka pa ng putput na itilak-ulak ko. Sanak parparangan. I love you, Ami. Numayatin na agbyag ka na namay. Itid ko amin nakasapulam. Sir, Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyam. Mayat ng lakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso sige. Ikan ka iti gundaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagan, taday jabrod. Baruak manan, no awan ti asawak iti na. Ulitek, ayayaten ka Abi. No aklunak ni Sir Mauro, adun ti kwartak. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikakto pa'y ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni sir. Ha? Apay ka no? Diyak ka mo, maban ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay sanas. Diyan kung simrat dito silenta, taamangan numalukag ka. Anya? O sige, tagrubwata. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, anak ka. Uwan tatang. Apay, di makilaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to maswildo maun. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayto iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ayero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti mataon, iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti na laka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to, iti nalaka a house in lot. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Agpaiso, hani. Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipay ko. Agyaman na, hani. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Song batak biit. Amom friend, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit yin. Kasanungay no maamon ni Madam Dar aramidan niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibagam, Rita. Manjak mo't Jak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadiagdanag. Amok tar aramida. Atay pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka di lang, honey. Wow! Nagpinta
gatas abalay. Sana dakkel, ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. Oh, you're welcome. Gayam ko tiyakin pala ito ito. Iso, nagtawarak. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayatat, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagaak iti daytoy rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbut nga talaga tararamidam. Putdam ko man ti relasyon nyo kan ni sir. Amumot nga da asawa na. Diyay ko mabaro at ipakirelasyonan. Rita, practical ti biyag itan. An-anuam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapol kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akit dawam. Ha? Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko ma. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, honey. Mabutangak ngagmay-may sa dito'y, no kasi nga awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo kwa. Ay, sige, tagsa pula kita agbalin na kadikaduam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, honey. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakis ita. Wala niya. Sige, tagsa pula. Kung diyak kaya ti saan ko nga am-am mo. Diyay am-amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, honey. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Ronnie, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimod talang ti amin ka data. Tapno saan ta madaksan, honey. Rolly, agsagad na ka tamayakar kay ti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo lang ti trabaho mi jay. Ni, sino ti manihwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Uwin, tadituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siyak. Dito ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mong tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, manihwak nga eh. Katsyak numapanak makityanda, Rolly. Dua talaang nga da dito eh. Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Honey, agawid ako may ijay lugar mi. Inaksarong karan ni tatang ko. Kasanungatan. Sa pada seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, honey. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kin may sa, liklikan tati kanayon nga agkuyo, gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Husto ka, honey. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawin. Awan kwarta ko. Sige, sige. Ikan ka, honey. Hotel mo tayo mayan tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Ronnie. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatem. Kaya't kung tagin na. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami? Una, tapno makatipid. Uray ko man, duwa ti kama dito eh. May samit. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito yung kama, tagabay na. Ha? Rolly, nabayagin na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kung ti agaram. I love you. Ami, anya ka din dahil may pagbagam. Agkatrabahuan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo ta? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya.
love you, Rolly. Kinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na. Nasingpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pailaang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yu ka di apara kanya. Nasing pilaki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa nga agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak, dayta. Ayun. Ate, kwartayo, tatang. Nagsweldo kan? Wen, ala, idulin yung dayta. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kan, gayam, iti pa nagsublimi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ija syudad? Wen, tatang. Basit la balay, ngam cute. No kayat yung agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kendingwang ko dito. Jak mapanawan. Agore ka. Nangalami ting gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amuan. Tadi yung la maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan na dyan syudad, ami. Ang mga nung sapulan na ta ni sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamoy iti amin. Rolly, naragsak ka kadimit laan. Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Yung kasla di nakpaila ay ayatan. Pasensya ka na. Nga maging kita. Kasla makmaklatak pa ilater aramidam. Nagado pa iti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamutla iti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Agrubat takit din, tainta agpasyal. Imbaga kon kini tatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka kani. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nangirura kiti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayon ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartan. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggapgapon ti kwartak. Awatom kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. At ang napasamak iti nagbaitan ta, ami. Agkasarta ko man. Tapno maaramin ta ti kayat ta. Saan pa'y? Dak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasan. Mami, sali mo kaya mo? Ha? Ay, mabiit lang nga. Ay, ayabanak ni Sir. Manipod adda kami dito kanya, ami. Kilnaat nga imano ti kwartana. Apayakas jay. Tunggal adda ni sir dito eh. Nakakulong dalat ta ni ti silid ka ni sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro ka ni ami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo mo. Kwa? Ibaga man tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak rita. Adda. Hanggang saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, Jack dadadaulan niya Ami kan ka ngam masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami.
Anyat kaya't mo asawan, Rita. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamaki relasyon na kankwana. Ibagam tiyag paiso kunak. Agsinatan no di mo aklunan ti amin. Sana, di na kumamot sinaan, Rolly. Among no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod tiyag paiso. Tabarang mapakawan ka pa'y. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayan nga do ti kwartam. Ken adda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da itoy. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaed ditoy. Anyan daytoy anaamwak. Ami. Agawid ako ni di lugar mi, sir. Inaktulungan ti amak nga agtalon, takaasimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito, Rolly. Saan mat? Agam kaya't kula tulungan ti amak, isay, sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige, timaka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday ba ka? Kadsapay lang kung matamaawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalin akabit itag na nayon. Kaya't kukumamat tay mabukudak dagbalin nga asawa. Kabukbukutan na kama. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanog ako, Mauro. Kaya't kukumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay kas ti bagpagam. Apay, ada nangiswa katam kanyak. Awan, nga maumuma akong itikastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Anya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack, ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay panawan na. Siyak tinainagan iti da ito abalay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti da ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam dito. Takwarta kami tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Siyak pabayatan na giti inted kukun ka. Ala, pumanaw ka. Hello, Rolly. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agden natan. Laging ita. Ngem, lipatan na ko. Sorry. Ngem, awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka lang iti sa bali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly. Anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Rita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam dito'y. Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na Rita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin na talaga kan ka. Kat nasaya at ata nakaamiris kan. Wan Rita, mga baruanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiyamo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Ang nagbiduta. Ala, nasaya at kit di ta nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure at dakdakas pa iti mapasamak. At dapay kundaway mo ang mga lintag iti nagbigtutan, friend. One friend, katagyaman na kadagiti pang magbagam. Di mo igasanggas at tibiyag mo gapulaan iti kwarta. Naragragsak matlagon oden tarapaap, babaan tinadalos awagas. Alagagayam ditan tinagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring.
Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. Gapu iti kinangato ti pride, imbes nga urnusen ti saan na pagkikinaawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramiden da kat awan pakibiyangan da, numarakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 214. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sombra ka man pa'y. Agyaman ak manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Diyla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang. Iso tulungan ako ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw a Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka namin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsak kadagiti anak ta mani. Malala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga na siguro ti panakabambanog ko day, jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Chay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan anay pakpakitaken ka. Di mo kuman balunan ni Jabron. Awan kanyak dagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kini manang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambarday ta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, anak ko. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti regreg na agina ka pa nga raw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usaran. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Ang tagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka.
Ayan lang iti ubeng ipag. Adda da ijay silid. Mabiit laang tayabak inabayaw. Uwan man, tayawid ko idan ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak me itikabsat mo. Ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Adakan kadagit ka anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga. Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kong kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga aramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmot amot kayandan. At dadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmot mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang nga rod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Brown. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang nga rodan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa adamit, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jaketa kasaritan day jataw. Awan lang nga rod trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ah, anyat kayat mo asawan anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Na, apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Un nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na.
Ngam padasek manen akontakan, nanang. Hello, Manang? Agyamanak tanakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, Manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Ka, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulad ta, Manang. Ken agpaw ika kumamot iti para ka dagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, Manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom kita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho, Manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige, tani. Simbang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanak. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man ta nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Sanda ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak namin kadakwada, Manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dito? Kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko ma. Tao aklaan mo ta makaramid iti sana may parbang. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikogak, Nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya. Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmad ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat anak ko. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayo tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anal. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenay, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni maning anak mo kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga'y babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, lading ita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tadamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang,
Noy kanak pa iti may sagundaway. Aga brodak manan. Tulungan nak kuma. Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gapron. Saan ko alin niya tag business manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wano saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wan, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una nang, nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin tag gastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at ngarod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Unayin na pan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapol ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asininak, di babaik. Pakawanan nakmat mani. Nakabasulak kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka matan mani. Jenny, ornusan tanga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat, mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan kayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Wanang, kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kawan, Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pambakawan, tapno maurnos matlaeng ti saan apagkikin na awatan. Bueno, gagayem ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag,
Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ti pagayamyo, Jenna Almoite. Hagiyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di yo kumalipatan ti like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin! Biyag. Di tao. Ket ita. Sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo intong bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamatag relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin Uncle. Ken tapno, makapasyar ka man mag, Bintong. Ipasyar da ka man mag. Win, Uncle. Oray, di kanto agbalo ni ti bado mo. Tagumatang tayon to iti bado iti papanan tayo. Ha? Kat, win Uncle. Bala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Win, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong. Isabdang mo man iti batog tistor. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win, Uncle. Ala, Floro lakay. Kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, Dura, baka... Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, baka... Nan, lukatan man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta. Nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili ma, baka... Mangantan. Sagay sa dalay ti danom ti ginatang da. Naimas. Kun, di da pa iyo permit ti kang kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak dita. Mang kalaog lakay. Makain ino kumakon. Ay, di dak pa ikan. Uray, danom lang kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen Uncle. Inak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sa kanto mapanaglangaw, anya. Wen Uncle. Floro, lakay. Intaglanguyan. Ay, wan, bakit? Intan. Bala. Agan anos ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ti pampamayanda kada tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagbasit mo't nga raw. Ay, kunada, o may kami agin-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito nagtrabaho. Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaws. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, dahito iti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta.
Nan, kita man titag price na. Adtoy, antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Sagay sa laang, wun. Wan, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mangala ka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may sa laang, wun. Wan, antay. Ha? Antay. Awan mo't tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan, antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Wan ata, binaunak ng kalite agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan, antay? Diyay laang sagpo 400 tinalada. Anya, ay sayang. Ay, wan nga raw, antay. Sayang nga talaga. Simbangpod kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan pimya. Kahit kumusta ti pa nagpasyar yung ay. Nag-enjoy kayo umutlaang, insan. Nagadumot ti post ni Auntie Dura ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di ah. Ang at least nakapasyar ka. Impus mo na Auntie Dura jibado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat amom ti caption na itipos na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ha? Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibadom. Mamukla ko mga kasta. Diyak ko man inalala da diya pa daw. Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo da gijay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga ron. Napukaw pa ijay maysa. Napukaw? Ay, minpopos na pa'y lang around. Ngarod ah. Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang ah. Addan sa kano nakastrek iti lugam. Ta saan ana ilak. Anya? Ay, sayang nga rod ah. Jay pa imot kurkurso na hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook ang gatangan da kay tibadom. Ngam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsi 50 pa. Nakay, kita umbanday tuy. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di ta apantalaon. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanutay tangay. Awan, libre. Libre. Asinaw tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Ha? Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrim wariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwan na. Sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala. Ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At dating darak akasar, bakay. Inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mo't. Ha? Agad sika ano sumurot ka. At damat kitilugan. Mapantang raw. Nakasaganan tilugan, bintaw. Mapantayaw. Wenang kail. Ha? Ti insuot ni Uncle Labadaw. Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Bentong! Apa kasta una panangkita mitibado na uncle mo. Ha? Antay. Kapadpada na nga may ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha?
Ay, nay, samot antay. Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungag pada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagninapay mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na uncle mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. Adda aklat tamarin dito'y lugan na mangururay kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayam ti sumrek dita restaurant kapag kasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Didak pa'y malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabalin ko apanganan. Adda pa'y matkidi kwartak dito ya. Isom, ti paggatanggaw. Bentong, adda ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaan antay. Nay, Oh. eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. Adda basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman man no ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod antay. Kasla, daan da ito ya. Wag-wag ka di da ito, antay. Uray wagwag, ta original. Ha? Ananom ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wagwag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Kan uray wagwag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagnginamot tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, baka sapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay kay katanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. Up. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Inggatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, uncle. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sagmamano nga, uncle. Sag pa 500 day ta. Nay, nagninan. Ay, katuan mangtudak lang arodan na lakapay. Tay nanghinan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, uncle. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaimot. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan. Uncle. Tanuan niya ti kanan may kat kanan may. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan. Uncle. Insan, adamam mo timpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanja ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya?
Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pant, 500. Detalyado si ka. Ulbod daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sangag asot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mga agpay so day ta jay impos niya anti a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga road. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan da ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni tikas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da ngayong gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan mat gayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nangruna kadatangawan nagadalan na. Buwan nga rot Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lano adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siya nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wun. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo kunaan nag-take out ka. Ay sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man At na bati at taraon iti bangir alamisaan. Ay, nagadupay lang na Inkalaan tayo supot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika nakak. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na bati da. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Suro tagman da uncle kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay tamat kaya man. Timakderdan. Ne? Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi ti today ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapunda. Kanun siguro ti aso di sup-supot datad ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Di insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tultulang mat na gito'y. Adamot natin na. Ngam, adain na po na. Adamot lasag. Ngam, basay. Naglukon da gito'y akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw? Kanun ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibelenda ito Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang Kyle. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawa pa yan. Mangantayon. Nay, at nga ngay deta in dasarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas kadain na po yan. Wenang Kyle. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay, nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo.
Aso! Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y sigurong ng asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli magkaklaang, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik nayo kanyak, antay, angkal. Nala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik nayaw, antay, angkal. Ah. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino ngay ti kadwamin? Pumanaw akaw, nantay. Tadan sa balya pagtrabahwak. Pasensya ka, no, adadi mo na gustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan, kahit pangasim, di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin di balay. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.